Maka angka dia sewa-sewa narekor pakai guna situru peruntukannya. Maka dia tuan ditata, maka angka dia sewa-sewa situru isi bawa peruntukannya. Agak betuanna Bapak Ibu. Maka dah ko elo ki pakai angka iwata kalita. Ko elo ki pakai angka iwata kalita. Iya. Tafake gunai watak kalita. Tafake gunai watak kalita situru si bawa peruntukannya. Fakutan aku ada kira-kira peruntukan watak kalita. Magi nalaki fuangi nyawa. Magi nareki fuang Allah Subhanahu wa taala watak kali Bapak Ibu. Magi na pancaji ngaki fuangi weni. Magi na pancaji ngaki fuangi esok. Kira-kira ada apa gerangan? Magi kira-kira Bapak Ibu ternyata mapibali fuang Allah Subhanahu wa taala maka dewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Purade ufancaji wijinge purade ufancaji rufatawe sangadina milo imasumpa lohiolona fong Allah Subhanahu wa taala sehingga maki betuangi makada maki angke iwata kaleta Bapak Ibu maki angke iwata kaleta nareko angke ifake wata kaleta maka siwiang iya maka siwiang rifong Allah Subhanahu wa taala.